Dobrodošli na kanal pčelarskog gazdinstva Novković. Mi dolazimo iz Velikog Borka i ovde smo da sa vama podelimo naša znanja i višedecenijsko iskustvo u pčelarstvu. Trenutno brinemo oko 500 pčelinjih društava i bavimo se selećim pčelarstvom. Zbog toga naš med potiče iz raznih krajeva Srbije. Pčelarstvo je lep, ali i težak posao, često praćen raznim avanturama na terenu koje vredi zabeležiti. Trudimo se da sa vama podelimo najinteresantnije kadrove naše svakodnevnice, gde ima po nešto zanimljivo za svakoga, od početnika do profesionalca. Zbog toga vas pozivamo da nas zapratite kako biste bili obavešteni svaki put kada izbacimo novi video. Takođe, uvek smo otvoreni za komunikaciju i razmjenu ideja, pa vas pozivamo da nam postavljate pitanja u komentarima ispod videa. Ako vam se dopada naš kanal, preporučite ga prijateljima i slobodno delite snimke jer na taj način podržavate naš rad i ciljeve, a to su prenošenje i razmjena iskustava kroz konstruktivnu diskusiju, razbijanje mitova i zabluda o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima i poslednje, ali ništa manje važno, širenje svesti o ugroženosti pčela kao vrste i o neophodnosti odgovornog bavljenja poljoprivrednom pčelarstvom. Hvala vam na interesovanju. Medna svima.